Pahalgam ki huilha namun attack ki bolto hlon in Jammu and Kashmir government in agam sunga ki huilha namun somget le sagi hola a somli la get a kha ta na hi security thulunin aseina achun hichita bong attack chu aban zom Beijing theiding din mun a het ji uvin chule tu a aki kha namun ho hi ginmo kaijep namun ho a hi dan jong asei na hi tu hin gulmark sonamang chule Dal Lake area la a Jammu and Kashmir Police Special OPS group akun anti-fidayan hon security kitup sialin opposing ovin na hi akiti Russia President Vladimir Putin chun Monday ni hoin Ukraine to ni thumsung ceasefire May 8 to May 10 sunga neiding in anaphong do ta na hi Kremlin in asaina Ukraine in hichi ceasefire sunga hi protocol ho azuiding in ta san na anei in ahin iti hama azui lowa ceasefire su ke ahile Russia in kimo vet loading le thu na ki bolding ahi ati hichi ceasefire umlo na hi ahile Russia in May 9 ni ho hi Russia victory day amanding ji ahin hichi ni ho hi World War II ki China geldo na jong ahi akiti CSO cycle akun thupon chu hile kuki in pi cycle gam kai thaleng in cycle gam mi pi zo si ka jan le ka ngai lut naw salam ka hin pi ove mai leite le government ki thua kuki cha te tha chimat ding tia ga le hin bol khum naw kumni thin na hi May 3 2025 ni khole cycle CSO makai na noya cycle block ground muna suppression day ki man na ding to ki sai in anoya thupo ni ahung ki boli nahi lokun koima thei loading holchi tolchi koima thei loading ei ma changwal kina ki mancha loading office school bank le sumkol vei namun hojo se ki kha dinga hi hiji chun achunga ki sei 3 May 2025 Saturday suppression day ni huwa hi cycle gammi alien anew zat pon hin kewona hung pangchi dingin ko na le team na ka hin neyowe Information and Publicity Wing CSO Cycle Block Manipur buina to ki saya center in kuki le mai thei ho to ki hona nei na ding a ki gutna anei jing lai ta ahin chule ki hona hi pai ta ding in thuthut khat chun asei na hi NE Live News Channel in ata lang dungzu in Minister of Homes Affairs ho hin tu chung ki hona hi amasa sanga hope lien zoa bolding to ogon anei ahin chule civil society organization jong amasa sanga tamzo jaw sa ading ti to ogon anei win hi ki hona masa chu April ni sim 5 a chu ana ahin hichia chu mai le ho chu AMUCO le FOCS in ana represent a ko ki zo te ta hiala ko ki zo council le zomi council anakal songa hi Center thalenga interlocutor AK Misra anapangin Manipur government thalenga chief secretary anapangin hi ki hona masa achun ki hola na ki chi ana pun ki hona sut jo paiding zo in anaki nup to win hi akiti Manipur police in Bangladesh le Pakistan mi state sunga ho lekha ki su sela hinam ti het chin na ding in survey le verification abolta nahi hichidin mun hi pahalgam terrorist attack akuna hung do ahin law enforcement hon abui pi na diu mun phabe mo chu lilong minuthong kwakta mayang infal sora le kairang infal phai cham sunga intelligence report akun foreign apat hung piam lut ho dan di lo ta cheng chule visa valid lo le inner line permit ILP zawlo ho het chin na ding ahi akiti senior police officer hon local police ho kom a hichi operation sunga dan di lowa hung jam lut ho het chin ahi a action la adin thupi anapi nahi Pakistan to India ki ka abui jinglai in India in 26 Rafale M fighter jets France akun cho ding in 63,000 crore kinupto na saing anabolta nahi hichi kinupto na in a hope chu ahile 22 single seater Rafale M jets le
4 twin-seater trainers ahin hichi galman cha van leng hi tu kumsunga hunglung ding in ginchan ahi chule Rafael MZC INS Vikran a mancha hiding in report chun asei in ahi langkhana Turkey in galman cha izan ham Pakistan a supply e ti thugu akizan tugu akimuna chun hinla Turkey official akon in thudi lo ahi dan asei kin in ahi Pakistan terrorist Hasim Musa amahi Pakistan Special Service Group SSG para commando hi tu chung April 22 a Pahalgam Jammu and Kashmir muna terror attack a mihim 26 in thina atun a mastermind a hidan hechin a hitan hi top intelligence a source ki muna achun Hasim Musa hi Pakistan Army para commando apat Lashkar-e-Taiba LETA akichun phei in chule India gamsunga melsita a tisanso na tugon anei a hidan asei in hi amapan munto okisaya hi Pakistan Army in cross border terrorism tosot na anei a hidan muthei a hin Musahin military service adal hazowa Pakistan Special Group akon specialist training amu a hi in Lashkar-e-Taiba a azawzo hin ama na to dia kipi api pen chu a hi le non-local civilians ti chu India le foreign tourist ho target ding chule Jammu and Kashmir a security force ho jong azawin a hi thu so kha chun a sebe na a investigative agency son Hasim Musa hi attack chum ti chu October 24 Gagangir le Bhuta Pathir mun a India Army ni le civilians mini thina atu na jong ama panla na hi ati hichi ki thana melsita Pahalgam terror attack na a Pakistan Special Force Commando ho azaw u het chin thei a hi na chu Overground Works OGWS 15 ho aki ho limpi na akun confirm a hi ati April 22 Pahalgam attack masanga intelligence a thilki mudan in ISI bucket terrorist ho hin Jammu and Kashmir a non-local civilians policemen ho adia Srinagar le Gandarbal district ho target anei dan u mu thei a hi April 21 2025 nila Pahalgam terror attack sung chat in jong Patan railway track Baramulla district mun a local terrorist Hasir Perli allies Hamza chu overground worker OGW hoto ginmo thei ta in meithala awale u mu thei a hi tin report chun akimu in hei